Goldeo school thu isei ting le private school government school tin I lekhen ziwin a hi zong hinai private a khu a phadom ni gelwin private school phamong mong ha government school phamong mong ham a hil ho pu ha ole student ho pu ham hi chi thusima hi hin ngai diu hin hi chi thusim hi thusim ta ta hi yong akitin February hla chu ki release bep a hin lum thet jing na lai hi Thusim hong ki padin Tripati Junior College hong ki vet sai hi chi college hin business bangin college ana mang jing tawin sumbo a sei jing tawe lecturer pun class ala in koi macha chun a he thim thei pun hi chi jong chu homework in a pin lai ve abi ki tipa hi alung hang hle jengin amazon in langa aga chi tai apu hin video ki set ho ana zo ji hin dukan khat an ne hi chi jong hi apa hin a zo pe good pharin abin jong I piding ana zo god kho hamatil apan jong na marks la hoilo hi chi be hi zo wa na fi hoi pi lo le ti theding hamati abi le loi hong chu dukan lang hena ga chevin apu ki set koi ho cha aga vet le lew VCD ki set lui ta khat hi a hin mutawe aloi hon jong abi chu dain na pu hin video phalo lo ho hi avet ji hin te tiwe hi chi pakhat chun in lang in a chevin VCD chu play ga bol wa hi le pasal khat bala ki ti pa hin match a hin hiltai ama hon jong hi chi match su avet wa hi le homework ana pi pau chu to akitu chet jingin a hil dan ho jong chu a het pai hle jingin box sunga chun bill ana ki pi na jong omen amin chu am kumar ana ki sune address song ahin mutawin ama ho jong akyo tawe hi chi pa kom hen tuition gela le mark song ki mu hai hle jingin den a het no hle jing ative ama ho jong akipat do ngal tawin am kumar address achun aga hall wa hi le am kumar chu teacher hi pon collector hi ta ative ama hozong collector am kumar ko machun achi ki tawin aga verwa hi le VCD amu pau to akitu lo pharin kile ki dinga ti tawe kumari nong chapang ho chu a hin dong tan ipi na ngai to homati le chapang ho jong chun apu ki set koi hola abala ki tipan phate cha explain ana bol chu athu asei pi le kumarin jong a hin hetan hi che phare chuna man jong bang panga bala lim len ta ki ta chu aga ve satan athu sim chu asei pi tai 1990 kum velang thu chu na hitan mi hau tam ta hen school hi business in ki mangle ti hi a hin yel ta ve hi chi je chuna ma hon teacher thim ta ta ho chu private school a hongovin ana pansa ta vin government school hi ana hla sam hle zinga hi dai government school ho dinga hin teacher ana mu zo ta povin private school ho a hin la mi hau sum nei ho bo ana kai thei kirwin again the ho dinga chu school hi zan mang to bang ana hi a hi tai Srinivas ki ti mi phalo ta khat hin coaching class na sata ata na hongin private school jong na sata ata na hongtan teacher ho zog se yong hi ama khut noya num jing hi tai private school jong be sa di lo ding government school jong be sa di lo ding hi chi ji chun ama hin private school la government school hi na chi hom sa sumlo na business mo monga ni ding ti hi anangai to hi aloi private school amo pon nei tam ta ho chu analung dong tawin analung hang tawe iti theding ham hi chu ti lew almo hi ovin government school a khu third class teacher hobo I sol diu hi ati pe teacher dinga ki go ho si chu line hin a din sa tawin Srinivasin jong nang ho hi government school a na ki hop diu hin mun khat che na che diu hi ati pe tai he chila hin bala iti pau jong hi omin ama hi lekha thiam ta mi ching ta na hi Srinivasin jong napan na chiwa phate cha na na to wa hi le reward ka pe ding hi ti balan jong hin don butan sar ep ham reward chu ep price sam nei pe diu chu hin ti Srinivasin jong ama ho hi third grade teacher lekha thiam loadinga anagi alo hin ep na dei hamati pe ai le balan jong ka school wa ko na abon cha wa hi a pass so nge ngai lew promotion nei pe diu hi ati hi cha chun Srinivasin jong anui sadin a pass lo diu government school mai a hi ti chu het je chun ananop pe tai khokhat a hin bala le teacher ni jong hi ana sol thawin khatte ni hi physics le chemistry subject ana la ron ding hi anga tlung win hi le au sapu jong jo tha nom plain mi pi jong jo tha o nom ple jingin minaksi ki ti teacher khat jong hi anumen ama jong hi lekha thim ta hin private school ading a ko wangwa ana chi ji lo wa hi classroom dim set a student anoma minaksin an hil chu balan jong amo pharin atha nom ple jingin jinga kona ken jong wang ka hil pat ding hi ati tai zan hung hi tan hi le bala aloi te ni pasal te ni hi minaksi hi ana dei hlon wal hintin ana ki chu hlona hi tai
Azing ni ko hong tlung tan bala zong kiniam ta skula ga chia hele student khat cha amu tapun alung adong hle jing tai minak sin zong a sepen zan hi chu hausapun student hole parents so ako khoma lim kila pi ding mai maya drama abol thu hi koi macha student nong ahung ji pun teacher tamta zong ahung ji in akile ki ji tawe nang zong hitobanga na kile ki ding kata sani ati pe balan zong minak si chu sepitan ni thum ka sunga hi student no zo se kahin puilu te te ding hi hichi hi ka kityap na hi ati pe student la talo skula bolding la lo bala aloi te ni hin bolding dang he thon tapun minak si chu letter ape pan thon tai hin la minak si wang hen I machan anagel poi hi chite ni bala zong chu a in a hina chen student ho I piding mo school khailo ham ti chu aga hol pan tai atam zo chu hi le anu le pa anaki thopi wa sum alova somni som thum ni khara alo do ozong le a in ko te hi anaki pa jing wa hi ama ho gel dan le angai to dan wa chu sum ilo a sum imu pol hi jing chu lem le khai si ma jong sum kilo thoding sum ki mu thoding thata ilo le apha jing ana ti jiu hi ho sapute en hina ka chi tan hi le achanu jong chu skula hong lo hi aman jong adong en hi le nu mei hi chu le em le kha sim theya asut theil a hling se hi azoteng le zine tin in sunga tho tho ding ipi panna umam ati pe tai bala hin apon na hle jing in house pu ko machun jingting le skula parents ole student honei ko home pe theidu hamati aman jong hinge ati tai azing ni ko in parents meeting a hin nei tawin balan jong parents ho cho ban banin adong en hi le parents tamta chon hin seven kacha ka naute ven ei ki thopi lo lew family hi ti ka che du ham ama hon jong sume I lo hu anga ya ti pe we house pu hong chon hin sein hichilaya inspector sir suresi ga ave aven thlasi le sangli le zanga lo hin akoma topa zu azu ji hin hichipa hin zanga ni si le lo hi alo atam zoi ati pe balan adon budin inspector sir na ti hin khatpa hin sum amu tamzo wanga zuzu hi zia chu sir na ti lo hi tuteng le bala hin hong khom ho zo si chu APJ Abdul Kalam hin khotu sim asai pin gen thei ta u changa ko na hong ki panwa ha asata hin ko hin mana India pumpin tu chana ama hi azana lai hi ti chu asai pe tai ama ho zong hong ki gel wa hi le ama ho gen thei bang bang acha te zong gen thei hin tho 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 diu ti chu angai to lew ha asa satawin hi chi ji chun ama hon zong bala thu sei chu a hin nop pe ta ve azinga ko chun student tamta hi school in hong tawin ama hon zong class an lapan ta ve balan jong homework chu check a bola hi le a handwriting chu aki bang chi jengin aman jong adong tai pasal khat in hin sein mudu ki tipa kho sum ka pevin homework ka bol sau he ti mudu thin khutu sim chu aga adong en hi le mudu hi akyang khat lang ki su lo anu le pa thi zowa ko na le kha na sim lo hitan le kha them ta wang ana hi aman jong mudu chu aga holin hi le gunoya hin gi na ding anei lo je chun ana lume mudu chu hin puin in hin pi tai bala loi te ni hin minak si jong hi ana su no pha pha ji hin alung hang tan principal pu ko ma complain ka bolding hi ati pele bala loi te ni on chu aza achan aki phalam thon tan aloi pa kom hen malaria na a hat wala ati na kilep thronin ana pot do thon tai minak si jong alung dong tan bala ko ma ga se a hele balan jong all mo hin kei topper ka hin physics le chemistry ong chu hin hil tha tang ati pe class a hi kolho hi het bangwa zatlin le zatneu om jiwa hin zatlin ho ko ma hin zatneu ho ato thei povin hi chi ji chun bala jong hi alung hang tan zatneu ho si si chu tulang hin ano do in zatlin ho chu class ala tai topic khat hi ala chai pharin zatneu ho chu ako lut kidin topic dang mama a hil tai hi chi phar chun aman jong a seipin jingteng le test kala ding hin topic ani a chu na hin het diu hi ti student ho jong alung dong tan sar topic khat khat bu ne hilu chulai mati aman jong student ho chu asei pe tan lekha hong them venatin office a hong kai venatin na bo so e lo le na sar ho chu zat neu ho ne hele na pan ta yeng diu ham na ha yeng diu ham ati pe student ho chu adong tan ke zat neu ka hi zat lin ka hi ham nei her wa mati education langsang a hi zat neu zat lin I ma cha ompon mizo si akibang chi a hi ati pe tai student ho jong chun a hin he thiam tawin thakhat in a to gom tawin topic chu khat le khat hi aki sei pe to tawe minak si jong hin gala konin bala chan ho chu an ve in a dei hle jinge chapang hon jong exam a hin pe wa hi le a marks chu a hoi hle jingin a bon cha chun a pass su ke tawe
student ho apasit a hoi jiwa chun Srinivas ong hi hongtan balan jong Srinivas ko ma sar na kitep na bang chun nei promotion tawin ati ahin la khat pa na sepin wang phara bo apasi wahin akiteng le ana ve enti balan jong sepin akiteng lawang 45 student hoi topara pass ji diu hi ati pe tai Srinivas ong alung hangtan bala ko ma chun nangjia hi ka private school ho hi customer hong hlomeng the hi ati pe e balan jong student hi wachule mi pidinga customer na ti hamate Srinivas wang hen student ho hi customer abo na gela school hi business kharabo hi anagel jing hi Srinivas in jong bala hi apan chole boina so the hi he je chun private school a hung pang jing tan lakhat hlasi le kapi ding hi ati pe hin la bala wang alung hangin hi chelai school a kapan jing ding hin nangin jong ana ve en ka student ho hi topper so te te ding hi ana ve an ati pe tai bala a student ho chu amin hung chi hoi hoi jing tan hi le Srinivas wang hin a gel thei ta poi hi chi ji chun private teacher ho government school a anak pan sa si siu chu a hin reject kam tawin bala jong hi kaido en hungum tai hi chi go chuilowa inlanga kilele a pa jong hi anato ana driver hi en hi cha ku naw hin kaido tawe bala jong chun a loji hetapon student ho chula ngai lu be se jingin a khomama chun a check in feel khat hen kem asa in student ho ana hil kitai Srinivas in hichi thu a het kit phara chon house pu chu to ki thu in mi phalo ho hi ana vo sa kitai bala jong hichi hin ana ki thu tan mi phalo ho to ana ki delvin hi le police ho jong a hung tawi police on jong bala chu agam hilowa hita thil dan di lowa ana bol je chun aman tawin zel in a hin a puiwin ha voi na vo ve student tam ta in jong ki phin ana nei tawin police station mai chun in la police on hi cho student ho chu ana vo do tho ta ve hosunga chun ana phung do tawin bala hin dan di lowa ana cha lo je chun koi ma cha na ki thopi lo diu hi ati ta ve student ho chun bala hi ki thopi nom ple jeng win a hin la achi go go chu apate hen ana za dawin mi phalo ho jong hin ana ki thopi sa pove ana umpi zipa mudu hin a hin mudo phara chun alung adong hle jengin bala sar hin e hoding gel khona zala hi chana hi athu hin he lo wa matin ki thopi ding zo ko tai student hon jong a hin gel gelvin ahung do gam tawin a bala saru chu bas chung hin a to sawin a kho in an sol do ta ve minaksi le bala hi an kilung se hle jing thluna hitan bala che phei phar chun minaksi jong phone a bolin hi le balan jong nei sumiltan I macha thei ta poi ati pe minaksi jong bala hi agel gel jeng ji in school jong a che nom tapon hi chi je chun bala hi ki chen pi jeng ding ati je chun ni khat hi a inin a hin zon lut den tai minaksi to bala jong cho hong ki motor ron tan a in ko te jong hin minaksi hi ana sang ta ve akio thlonin minaksin jong bala ko ma chun a school chan thu cho sein exam jong hi yeng di tan teacher la koi ma chaung tapon ep ilo diu hi tamte balan wang hi chilang sang chu sei ta hian I ma cha ka bol thei ta poi ati pe tai bala chula a khulang wa ko na cho hin kai do hi ta na che ki thei gi tapon minaksin jong a sei pen nang bo student hon na ki nep pi jeng o hi ta ati pe hi chi pe ta chun balan jong a ko mo wa mi kharin video camera a ki chen na program ho akap chu hin mun aman jong idea khat a hin nei tai bala te ho school ana bol jina khwa chu video so ana bol jiu he video hall nei pa hi koidang ani lo ma sa pe na ina seyo abi dinga chu apu ana hi video hall nei pa jong hi student ho ana ngai lut hle jing hin le khalang hi ana gut hle jing hi hi chi ji chun bala te ho hi ana nok petan balan jong live recording ana bolin hi che video chu ticket man beya video wedding bang banga ana ko home jiwa balan student ho si hi ana hil ji hi video akuna student ho jong athau nom hle jengin abang ni thla teng lewang bala hi midangin hong ki sim thu in lekha hong hil ji e hausapu chanu jong hin zan sota ta lekha sim jengin hausapun jong achanu ko machon ipidinga lekha na sim kho ham jina nei wading hi tan america ana chi tho tho ding he ti achanu na hin don burin America chu nang ho solo wa jong ka che thei tho hi lekha siming ka tin ka che ding hi ti pe lekha the bi a hi le lampi tamta ki hong ji eti chu apa jong in hin he do tai hi chi ji chu na inova kyang ko pot a hong ji pa jong chu lekha sim ding in ana sol ta na hi Srinivas in jong video akuna balan lekha an hil ji chu hin hekitan hausapu chu kola hin bolin anga asa ding in hin se hausapu jong hi ana ching do hi tan Srinivas ko ma chun
phat mo zong hi valbe se ding hi poi anati pe tai hosung mi anul apate hin hausapu hin student ho zo si cho hin support tawin student ho zong hi example ding in hong ki pat do tawe lampi hin mi phalo hon ananga ki tawin ba sunga chu bala zong hi midang bang ba an ki sim thu hin aman zong gun da ho chu ba zep hin zep ki tai mi phalo ho hin ki del ka wa chu ba si ana su se pe hi tan ama ho zong hi ache theilo di vinum tai road hin bong kong kai ho hi hong ki zo tawin balan zong ananga in hichi ho hi example a che diu hin lungsit in nei pu jing win ati ama hon jong student ho chu ana gel kho je wachun apu ho si siu chu asep flawin student ho chu ana povin exam hi ana bol ta ve kumarin abi te ho thusim ana sei pe chu ana hijing na lai a hin hichi exam kana bol wachun 46 ho chu top class in kalo ling che ve ati pe abin zong adat molen et 45 bo na hi ho hilo hamati kumarin zong hin seitan mudu ki tipa chu ke kan hitan ke taya hi 46 ka hiu hi hindi tai Srinivas song hin hichi thu an het phada chun athang he asetan hichi je chun student ho komzo se chun a chen anul apak te zo kheu pin sumjong tam ta ta pin na cha teu hi ke coaching center a kona hunglo hlingin sei che win a ti pe tai student ho zo si ong chu Srinivas sei bang bang chu an anom tawin Srinivas zong bala ko min a chen tu in ven koi zo I hat tam student ho zo si zong ke lang in a pangta ite balan an don burin student ho zo si hin sum cheng khat zong a pai povin sangta ta hin mutawin tu in zong nangin sum tam ta ta mi ching mi thi ma hi ta jiwa naki cho thu a hi chi hi ne hedam tua chu koi zo I hat na matin anada thatai Srinivas in student anula pate le student ho suma agazol chu bala hin an het tho hi hinla Srinivas in student ho hi na to na phata ta zong a peding hi ti ana sei tha ji a chu amin chu Tirupati coaching center a kon hi ta zong le bala hin kho ana sa alo hi tai hi chi thu hi ahung lik a ulon lading le chapang ho hin khoding ana gyal je chun bala hi koi macha ana ki musa tapun aman zong khosung veng sung chu ana da latan koi machan ana mu tapoi golde ho tunia thusimi ga se chu tulai hin kho to ki to chet jing a hin school tamta zong hi tu chana business lele a gela zong tamta om jingding kata sanin teacher thalo amo mai zinga student a hila zong hi omentin student ngai lu mong mong awang hi teacher hi hlom hle jing tan te ti kata sani golde to sim ngai no mom ta iga ase chu tunia ding ni chan chu tan tin video ke le ki mu to ki taw hi te Hello in sumite kema kamin chu kam golal kip gian hin keman rong YouTube channel neu cha ga nein nango ngai lu nak ngai chan keman ka bol chu hi le dubbing a hin thilati sim hin prank video a hin nango ki thopi na ka ngai chan lungsit te in ka video a anal lenal hi le lungsit te ne support win lang bol te in bol pi win tin kong taove ka ki pa e